kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini, sehingga di kamera panika disesuaikan kalaban kabadaan penceramana. Ya serena penceramana rapak kaki ai kene, yai beriin kamera ni kene. Edim beda kameramen pas rajaan jangkeun ngari. Biasan mun kiai raja ke musleh ke khalil arwah ke kameran sinampu pekol roh. Hari yang ngangkui HP ya je lagi ai kene dui bederem. Iya din natorot tinggi. Kene metorot panjenengan moga-moga antren raja mongku ajunan epon Allah amin Allahumma. Sebetan gola amul jeki sound system kebanggaan tungteng makita ocean ni bungkos la derita kon kau oceanan nya ini mau operator ane sing ngitek re operator saking beneran ganto operator itu gini tapi benten gula tetap itu gina. Moga-moga sound system ni kan terine paring na berkat amin. Antren ni paring na banyak ring ngonceng. Antren tak sakro sakah. Maki banyak ring ngonceng mungkin gratis. Antren tak kun gratis semaloloh. Sebetan gola amul jaki. Hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar dimanapun Anda berada, yang bisa menyimak suara kami, yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh lagian asampung mun lagian, bini anda asampung je, nang daya kun. Orang ngaji ni ke bu, orang ngaji syarat aku tu asampung. Monta asampung ben saya beri pengajian, mak boleh kun pengajian setahun sekalian. Laju para bu kiai sanya benyan kedungdeng ni, keng sing ngaji pakun tak mana beban nang daya. Haram tak kira beda guna na pengajian. Tapi makipun kiai kene keng moteteng deh ya. Ara insyaallah beda pakun guna na maki kun sakone. Tina makela tak banyak. Ibu, mai temu aja tak sampung. Teng etanya aki tak jawab. Angang aku. Aja gua angang ngamalollah. Pon etengku sekalian lagi. Manggan mbian mun beda pengajian boleh ibu gi. Aneka ngobosoki ka se abidatu. Tenggi. Entenan lah. Oleh petong bolo lema lah. Berarti notu kireng tungdang neka makipun jan orang ngak napa kabede enah pon lemeler tak medes napa cek saking iyo penene patepak anike insyaallah teroca anapa ebang gini gi buru-buru si asal tak jawab bisa jawab ti nami bola kalaban kenikah pengajian selain ilmu selain gelem teroca amin Allahumma soleh. Ini makin mari ini ke pastoron mulai tarap aja kurang. Alhamdulillah. Kok bisa kok katon detik ya yongku kok mana ya.
Mun tak pati mana ro kok katon beniki ai. Gula pun kecewa mulai gila pun. Tebun kiai gila talangkong kiai ajunan yang berkenrong daja. Ai kita pun apa kiai. Dan gula biasa lakar tak tondaan. Mun ki oni ke lokasi dan gula tanda. Anapa? Karena dan gula beni pas kiai pada bensi lain dan gula yang biasa. Takok mental ateh sebulan iparang terang ben konvoy sehingga dan gula tak pate soka kangkui konvoy panika. Tapi gila karena tak oning dan gula siap pun yang kui surban sejeleng riben ko ungkur bilah ya kena ungkur. Nje ungku kok mun satia insyaallah kok reng hanya menenang itu satibi konvoy. Insyaallah kok ada kita mau jengkok saya video tu jan. Itu santos. Ayo dah budin kena mun kaki air ongkur ya mun kagula tak apa. Ajen ciro patepak ro. Gula tak piluk dah lauk pakun tak ada napa. Ada yang kok dihianati kembali remende. Tak tahu mikeng beden nengi ke ongkean ni lauk jan gula. Dopak ka ke ongkean pakun tade. Ya tolos tak tahu dia jauh. Pocur bede bak carek. Cecek kena lebih dan gula. Gadin to pas sepedan suruh sabak jong. Nerongko ben. Ini gula. Ini ketenang gula pas. Dopak ka di lauk ke atas gunung ni. Pas beda sepeda perang-terang dari laut. Kini kasih ngambek rasana. Pas gue lagi mak ambu, sekonpoi je tak ambu. Saking ambu panjenengan kiai, kida iyang lo. Reng tak ambu, teti gue lese mak ambu, mata latina. Di nabon lagi, magi lagi ai kene, sepenting magi kunlah sata tanggaan ban panjenengan, sepenting muka-muka bedeguna. Nah, amin Allahumma. Pas semangat. Alhamdulillah. Asyukur daga Allah dan guleban para panjenengan sateja malam mangken. Sarang ajunan epon Allah paringin kesempatan kangkui bisa hadir, bisa along bolong nanangi tempat kak dinto. Ken along bolong asaos dan guleban panjenengan ngak nikah nih. Anika pun asokor paraja entenungku asokor. Apon apa? Karena kalaban panjenengan hadir ke tempat kak dinto. Mun aca-aca genjeran nika tantretan tungdang nika ampun oning sedejo. Rajongku tenda kena sampian anika ibadah. Sahorop sekeluar dari colon Khairuddin malam mangkin banika. Makila orang tak arke karena tenku lemangkin banika hanya ma orang alim keluro. Gelur kena ya kena ben katon tak pati percaya jengko rengan lem ro kegelur angkep engkau sate rengan lem gelur mun tak alim ayonceng kan sing ngonceng berarti saya salah ni sahorop saya keluar dari colon Khairuddin Arya ke buku ibadah setahun karena ibadah lepek bitan gula apa karena niser kepada panjenengan saja mun sampai 100 horob saya keluar dari colon Khairuddin panjenengan pada bense ibadah malam tak buang-buang apa jeng siang tak buang-buang apa sah selama 100 tahun andarin kata bayi amin Allahumma wala kenjeran tak usah kacaca. Guleban panjenengan gen hadir banika pon papunga asokor paraja ka Allah apon apa kana kalaban along polong hadir ke tempat kak dinto dan guleban panjenengan banika hanya ma
hanya ma'atorok debuna Kanjeng Nabi. Ini Pak Idan raja. Caibon Kanjeng Nabi manzaro aliman faka'anna mazaroni. Sapa abai jan Kanjeng Nabi tak aja ko paserah. Kanjeng Nabi tengah ada bu eman banika isi musol umum. Caibon nak kena kalaban eman banika umum tak laki tak bini tak tua tak nguda. Cuba aku sebut cok sekali teti orang dari ada. Kengki ndak kenceng amain kareng alem. Acabis kareng alem gula ban panjenengan. Tina mak bucok teti orang kengki ndak acabis kareng alem. Caibon Kanjeng Nabi faka'an nama zaroni pada ben si amain kangkok. Ya Allah. Wah. Tina makila tidak pengajian maren nika. Hadir panjenengan malam mangken panikajan Kanjeng Nabi pakaan nama zaroni pada ben se amain gangkok se ajabis gangkok langsung jabon Kanjeng Nabi. Wa man sopaha aliman pakaan nama sopahani sababai se taurasan asalaman benreng alem pada ben se asalaman moso sengkok. Maka baki neneng akhirat gula ben panjenengan tina makilapon butuh tikal ben malaikat gula ben panjenengan ampun yusir napa nyaman tak masuk ke swarga para napa ka pengkir neraka pakon periksanin mi taurasan asalaman benreng alem tak tahu rasana asalaman benreng alem mi tahu rasana asalaman tahu rasana esto muso orang se tahu rasana asalaman benreng alem nih ku besar dulu iman mangken tak butuh lenare menjaga aja mabeen jadi man sawa aliman waman jalasa aliman jan Kanjeng Nabi jalasa aliman ini ngak mangken nih sapa abai serasan taurasan juk toju benreng alem juk toju jela ku jalan melolong buruk kate moro tek tak aja cagun melolong toju pokon apolong benreng alem tikal magila katondu tedung lah tak harap aja pokoknya toju benreng alem pakaan nama jalasani pada ben sejuk toju benengkok wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i fil jannah orang setau rasan juk toju benengkok nang dalam dunya mai temu juk toju ben Kanjeng Nabi bolan juk toju benreng alem maki tak pasrakat ajlasahu Allahu ma'i fil jannah Kanjeng Nabi madabu tak kung tangkung ngangkui fi'il madhi padahal paki laki swarga panikare nare beni samangken tapi Kanjeng Nabi ngangkui fi'il madhi si ampun kalebat apon apa dari yakin Kanjeng Nabi mun orang ndak juto benreng alem ki esto kareng alem polong bengkok paki neneng swarga Allah amin Allahumma terima insyaallah masuk surga ke kepire. Magila tak potongan tak ngening. Tadi saja, mending hari tak masuk aja ki. Rombu ke surga, oku. Hari saya abidature tak masuk aja ke surga oku dah. Anak ada surga yang jeleng hari ada oku. Ada mircat elongak jadi ada. Swarga nare bokali paganteng saya coba bokali paganteng saya celeng bokali papote golek nare pote kena bilahi ya mawen jadi ambian le nare monta posang ya pasere sampean bah Khairuddin saya tahu abi tu hidung dong buta kenal punten mau bagi panjenengan ge tau mun si jelang iya ba iya mun si koning tau sao ba aja mamben diri ada bagian tubuh tun ro si iya ba lena si tak ada potongin naro ada iya ba bagus dai kan manggan panjenengan asok korban tetireng coba bolan iya ba ki mun seratin si genteng apa mana buaba mun jela genteng
Nggih, pon. Nomor tong. Nomor 2, kalau ben hadir ke tempat Kak Din tolong polong ben reng alem gula ben panjenengan ya bisa ngabes salera na reng alem. Nih kan nikmat si paling raja. Nih reng alem meloloi budian. Abes. Baba abes ke lu kana. Ya kemudian deh. Anapa mak gula tero nyorombian kang kui ngabes reng alem. Tikal maki gula ban panjenengan bener reng alem. Can Kanjeng Nabi man nazara ila wajhil alim nadratan. Sapa abeuy se bisa ngabes ka salerana reng alem saabeuseun. Sekali lihat gula ban panjenengan. Iki ngabes kake Samsud Duha, ngabas ke Anwari, abu zeki, daya. Mak genteng Januari ya, ombaan jadi. Ngabas kan kok, tuh leso. Tak oleh jaga naongku dah. Are mon Kanjeng Nabi tada bida nerengan lem magi coba pakun roh Abbas. Mun saya ganteng ya bos mulai keluar. Mun rabaga saya coba ngake hai bata manan. Saya ngambil andi anak di tukang pidato ban pacubaan banengkok. Nemo galak ko jadi. Keng mumpah tada reng ngabas cak ko jenden gola. Wede bini an gela tak ngabas sekali nondo daya. Cak lo bang lo, cak lo bang lo. Billahi gula tamang lo. Anak pamit tepan ngandung. Takok ngabas gula pas anan pada ban gula. Ini aja lobang lo aja. Yang lain hari kok mau masuk ke surga saya tak ngabas haram tai aja aja. Billahi ya sumpah. Ya aku rahak aku nah. Ani bagian saya ngabas nebi gula ya rezeki gun. Aku lah. Kok lain hari mau nanti bagian surga jan malaikat surga 3 hai. Tak tahu je ingat apa debun malaikat apa ngucap 3 apa ngucap apa tak tahu. 3 surga iki. Mungkin gelu malaikat bagian sebes ngabas haram ya cengok. Keng mun saya tak ngap billahi re kok sumpah. Ya maki lapas taker aurak. Ke sini ning dungdeng tak bisa. Tak kenal ya kok arang-arangku. Mangkan tambah ngadak mun ka kiai ro tambah bagus. Ara apa karena ya rezeki pun kiai. Mabuk anjir. Man nadzara ila wajhil alim nadratan jan Kanjeng Nabi. Sapa abai mi pola beda pengajian boleh, mi beda kesempatan boleh panjenengan long polong benreng alim. Ngabes salerana reng alim jan Kanjeng Nabi nadratan saabeuseun bae. Apa yang akan diberikan Allah khalaqallahu min tilkan nadrah maka ben Allah abeuseun gula ben panjenengan kareng alim lagi wa fariha biha dengan catatan ngabes kareng alim gula ben panjenengan seneng ngabes kareng alim gula ben panjenengan ko besah maka jebon Kanjeng Nabi khalaqallahu min tilkan nadrah maka bi Allah pandangan dan kula ben panjenengan kareng alim sebunga panikah tak bunga malam mangken cek ambu mun beda pertemuan ben reng alim boleh laku beda sadu malam beda apangki boleh abeseki boleh ki pakun tak seneng ki pakun beda biliat dan nang idina cek ambuin boko panjenengan tinggal tahu rasana bunga ngabas reng alim jebon Kanjeng Nabi bunga na panjenengan ngabas reng alim khalaqallahu min tilkan nadrah malakan ibri malaikat setong ben Allah. Ega bayan apa malaikat bani kata ada lain. Mun ambian ngabas dukale ibriin malaikat 2, mun ambian ngabas reng alim sampai 10 kali 10 malaikat ben Allah eka kebay kangkui napa kangkui ngurus pun apa punten tada tugas lain tada tugas dari ajunan epon Allah malaikat sesanya benyan olen pandangan gula ben panjenengan kareng alim banika ada lain tugas sah
Seilakonin sapun hari sapun malam sapun bektoh yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah kunna mong malaikat sesabenyaan banikan nyoonaki saporana orang sing ngabes kiai orang alim geni kasi seneng sampai ken hari kiamat benikun ken mangken panjenengan ngabes gula malam mangken kan hanya maring alim geluro tak yangkep tak rapo tak aku segetel je umpama ro panjenengan bunga engkau pas eho komen ring alim ben Gusti Allah maka mbian nih ikebeki malaikat kan bila malaikat senyapor aki sampai ke kiamat benikun mangken benikun lepas dari tempat kak dinto benikun kan mati na gula ban panjenengan sampai ke kiamat para aja itu sana gula ban panjenengan munki andi esto kareng alim laju pabucoen manusia ni munki esto kareng alim insyaallah teng kiamat bekal soce kakapi dari dosa apa napa karena malaikat saya dua eki Tina magilat andi anak. Cesang posanga kebayana gula ben panjenengan tak usah ngator gia. Karena anak bani ke dari ajunan epon Allah. Muncidlah karben Allah tak ibarengin. Dabuna kanjeng Nabi an-nikahu barokatun nikah barokah. Nambahin keberkatan, nambahin kebagusan. Wal waladu banika rahmatun. Sedangkan anak dari hasil perkawinan banika anika aropa aki anugerah dari ajunan epon Allah. Mun gula ben panjenengan tak beri ben Allah, mantara pot repot. Usobung satu aki ge can basera. Anika malaikat nih. Seolen esto kareng alem banika. Nike se bekal nyoon aki gula ben panjenengan. Anak belum tentu. Anak saya tua kireng tua apa nih? Manabi waladin soleh ya Allah. Manabi andi anak si soleh, andi anak si bagus. Mon anak si butuh. Tetian apa? Kelur aku hari benih pekel kok. Mbak anjuri. Lah sepenting ngadetin. Ku gengku lep celep apolong ben bini dairo beri alhamdulillah tak beri mantar pot repot daira ya geng mon gula reng perper ki bek ngada jonon reng akabin guntra pai kepai mabek anjiri berper aja pen denger met andi lalema andi anak lalema pangatros bolo keng tai beri aja makai lapar muncul tai habis makai paniling muncul tai beri aban Allah habis saja anak lalema kompoi bampa bon oh badai kalaban kapi anak gula lalema isetor kapi ke kalaban lesos ya ke baya guru boleh nih boki ke kalaban gula ni kare nyaman reng estok aku guru daya jadi nama gila tandi anak pokon panjenengan mun bedereng alim coba hontur kana rezeki kalau daya panjenengan laku entar kanto megi bedereng karen tolang apa ro gugangku entar ngabes kake Samsud Duha, dewa kanto ke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ting keluar, ngabas, mari ngabas, dak temor, daya. Bah, ada saya pidato kena, beri ada kena. Engkau mon kira anda bate mana, engkau toron lah kau. Jegun motor mari saya mana neng. Harap yereng dina. Arya talatan nyaman. Bedereng lebat boleh marin atole boleh marin dia. Ot. Jadi mangken ni kegulawan panjenengan syukur Allah terkatarema abay. Ni bisa ngabas saleran reng alim, along bolong ben reng alim. Muka-muka persambungan dan kulaban panjenengan benreng alim banikat tak namong asampungan nang itunya bisa os tak namong apolongan nang tempat kak dinto bisa os sareng reng alim
sarang makhluk Allah semulja tapi muka-muka ten kula ban para panjenengan zata je se hadir tempat ka dinto ban Allah andren tetep eba polong ban eba kompol ban orang-orang semulja kantos paki alam akhirat masuk ke swarga na Allah polong ban Kanjeng Nabi amin Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abdina zata je Gusti sebedai tempat ka dinto siapapun orangnya Gusti, saya coba, saya bagus, saya bucok segala, tak langkong pagi, sampun ada pak ke alam akhirat, sampun ada pak ke alam tujuan itu tiaki sarang ajunan, tak langkong sebedai tempat keadin tu pasuaki ke swarga na ajunan, papolong aki ban Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Along bolong aten kula ban perawan jenengan sateja malam mangkin panika. Dalam setong acara saya sangat mulja tantona panjenengan ampun ngakali sateja acara malam mangkin panika acara napa nah jadi dari mata tahu acara apa beda ihtibar beda sing ngoca haplah dia parlo beda sing ngoca ham-tiham. Jadi saya cek nyel kita teti orang. Letak ngiding sekali ngarapo kon lah sepenting bedahan. Jadi malam mangkin panika apapun namanya, baik haflatul ihtibar atau haflatul imtihan, saya jelas apa napa ma ibadah ki ihtibar karena nenengi tempat kadinto beda madrasah diniyah. Apa mak ibadah eki ya mun tak di madrasah kana mun tak di madrasah. Cek padal mengadal mabeda haflatul imtihan. Nja ibadah enero. Mencar undangan takrede baga kecamatan. Acara haflatul imtihan. Padahal tak di santri. Mayu je aga lain boy. Kan inya main imtihan, iya bola na beda santri, beda madrasah. Lagi, kan beda eki madrasah, iya bola beda nak saya ngaji. Lagi, beda nak saya ngaji. Mun tada nak saya ngaji, mayu je gula ko aga bay madrasah malot. Mun tak kengke bay beda najam jadi bah. Lagi. Jadi saya semakin panik haplah walaupun bangunannya dan kula ngabezeki anik karsana madrasah niki ge. Lo aneh. Tong 2 3 4 5 6 belangker. Mun takar lebih nak dia. Wah iya ya saya nyaman ke bayi madrasah ya nak ya. Keng tak kira beki aja. Mun tak keng cedla, baringin tak buka keng mun Allah muka beki bakun. Ocur engkau tandi nana di namun jadi saking tandi bilahi beki engkau. Engkau bolan jauh kia. Gitu. Andren manggil lokasi boleh. Amin Allahumma. Anapa mak beda napanya mana beda madrasah ngi bolan beda nak kanak sing ngaji. Walaupun nak kena sing ngaji panika urusan masalah benyak bentak benyakan. Kuantitas santri panika tak begitu penting. Karena manabi zaman samangken anika manabi madrasah sejat lakar ngajareki napanya mana diniyah. Agama malolo tak ebere tak etemor. Anika biasa na malarat. Sebanyak ulen santrero malarat. Thank you. Mun sing ngajarin dini ya mun lain na ganika. Anika banyak biasa na. Manabi ka temura. Tahu ning ganto. Mi padubayri kan. Jadi mangkin banika haflatul imtihan. Tikal magilan santren na zakoni. Tikal magikun renggalemah. Tikal magikun reng kedua, pokon kianya mabeda. Openin gini.
Mi bola si kedua panika ada tia ki masuk suarga dek kasih ngajar tempat kadin to amin Allahumma. Maki banyak mun ngajak ke neraka anika banyak tapi tak ngajak neraka daerah malah eja bro. Nah ini jadi makin panika acara haflatul imtihan. Sekadima acara haflatul imtihan panika dikemas malam makin panika pan kalaban pan berempan acara. Tadi itu roh akilir bigula. Bolan lu kelun dan kula debak ka tungteng dia. Maleoneng roh. Banyak kemasan acara mulai gelak mulai dari pembukaan, Fatihah, tahlil. Anapa mak ngangkui tahlil? Karena tokang Quran ki tepan konjengan ke luar negeri. Edim bedahap lah ada Quran. Ada kok curiga lah. Ada berarti kene ongku acara hafal. Tak bisa je. Sombong na kene deh bakul. Ada lah tak bisa ngunceng tukang Quran kan butuh di apa? Edim bedahim imtihanan tak ada Quran. Galur akan anjar ongku lah. Ayo dak budin mun imtihan tahun datang make online otang ngunceng lah tukang guru ngenes kok tenglah tidak tukang guru tapi lebih ngenes boleh ngunceng tukang guru mari tukang guru aku ro pas langsung boleh jadi ngenesan boleh kok kan banyak mun tukang guru mari aku ro mulai bang senyaman dek budi tukang guru ni cek sebab iya dek sebab ibu dek mari doa aku ro bang mak tahu rasan ke dinaki aku tak perasaan apa ke tukang bidatun ya gelur mau najaja perasaan lo ada mau apa beda sejak ada ke tukang bidatun perasaan haram perasaan muncet ambu mayu tuli ambu dairo tina makin sekecil korpo kon basepak je nomor tong sepak kau dengar kau jaban je jadi akaton apa roda arten dah ongkur kemun saya sadere ya Jawa ada tukang Quran kana solawat maafan gula kok sampai ingleyangan kok udah akaton benina nange tungteng kok mun gula kok haram marah gue siapa sih macer gula ro apa sih macer aro kening ngonceng ro sigama oh ya lempuk mak nyaman suaranya mak nyaman ya alhamdulillah yang lagi jabo tolak albat terus jadi duh akaton bedai meser ka tu na dero katon na ro kok besar Laro tinggalan molot uncang boleh ro. Uncang boleh. Nyari lagu se mapanan boleh ke. Babagus boleh. Me bola kalaban kemas beda bacaan selawat gula ban para panjenengan setuju oleh barokah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Asabab pon apa para tantretan setan gula amul jeki. Gula ban panjenengan odi etunya banika. Manabi oleh barokah Kanjeng Nabi laju seneng mak boleh gula bon panjenengan ki anya mana kupes mak boleh gula bon panjenengan ki andi tunya laju pamiskinin deti orang seeka kana laku nampunya relaku kalampi gula bon panjenengan pada tak andiin ban keluarga keng oleh barokah Kanjeng Nabi dan kau le yakin seyakin-yakinnya orang se oleh barokah Kanjeng Nabi maki kunik ini tak kira beda cerita nah binian bekal bengal kalakina tak kira Allah iya arwah se bengal kalake selaku ngaranyam kalake arwah keng jet jadi ya mabaan jadi injak gelur laki andre mun oleh barokah Kanjeng Nabi tina makin gini insyaallah tak kira ngindeng aki ke bini tak kira apa ngerasa abe ni kemas pak lekor bini mas sasanga tak kira
Pakun abe ni kang hormat ka bini. Karena bon apa? Karena jaya bon Allah. Orang laki sebagus mun kalah kasih bini. Orang bini sebagus mun kalah kasih laki. Si laki nyaman noting, nyaman nyoro, nyaman ngak nikah. Berarti si laki jadi butuh jadi. Paling butuh boleh Arya deh. Pas nyaman nyoro kasih laki. Sambibi nyambibi. Daya. Baan jadi. Darah memunteroi kocak na bagus ben Allah gula ben panjenengan. Maka si laki ngalah kasih bini. Si bini teroi kocak na bagus ben Allah. Si bini ngalah kasih laki. Maki abak dalam posisi benar. Abak ni kaki pakunyon sabar-sabaran aku ya kak. Nyakin kak perasaan abak ya. Enjo lemon bonle. Jadi. Jadi. Dina maki lah kocak ale. Tarap aja si bini ngojak kakak, si laki ngojak alek. Pokoknya tak atokaran, seneng odi itunya. Makilah ngojak sayang. Saya takar lu mabilu jolon. Yang ya kayak ngatokar meloloh. Aduh selak. Apa boleh ngojak sayang? Mau ngojak sayang jadi cek tokaran. Mungkin atokar bila yambu. Ambu je ngojak sayang-sayang je. Baan jadi. Kok terus setia pakun? Magilah hanya ma abek naik daun gelur kan. Gula kan makin hanya ma viral gelur. Banja kau saya takar ngak mengaja aku je. Gitu ki kan kau je. Engkau gula makin ni ke depan viral. Onjongan san kasana kiro, nje ukur 2,000 beto lekor, beda gula pun. Tanungku. Mon bulan molot ambian jangun gula. Kecuali pukul 12. Padahal dan kau lejit lakar tak tahu bidatu. Tak pernah ajar bidatu nanti kalabat. Dan tak pernah. Keng dan kau lengap tiga guru. Makilah abad tak pernah pakanin dalam. Dan kau lepakun ngapti. Wah. Arwah Hayruddin. Gelura. Karena dia pun ke musleh dibarin. Syarat ada yang jadi tukang bidat turek nomor setong bedereng ngoncang. Laju bagusin dah bahasan nak anak dia. Pidato na torok gilir. Pidato dengan kui tema. Keng tak ada yang ngoncang. Pidato ban. Mun tak ingat lagi kan dedak je kau jen. Kau je. Gila lah. Dari. Lagi ingat jadi. Lagi ingat apa-apa. Alhamdulillah. Aduh. Beda long-bolong makin. Seterakhir. Malam makin banika. Toladan gitu lagi. Toladan, acara toladan. Apa mak beda toladan. Gulapan panjenengan terutama yang sepo, maling ngaheli. Mak le pangkiro, cek beda kuna nasa tahun nak foto gulapan panjenengan ngaci pan berempan tahun asa kolan yang tempat kak itu mak le abu teh. Cek anak gulapan panjenengan beda perkembangan. Seteti toladan ni kan berarti sukses ongku. Mon tak sukses tak kira betul toladan. Ika mah bedereng putut atau apa betul toladan. Tarengkeng gurun jadi lah tak ejab dia. Mas te guru keng di atas rata-rata dari santri lain toladan. Lenggi lainnya toladan. Tai baca aja saja. Sombongan pada. Kok nister kebagian si tato kening sekali ni. Laju nunduk mulai depan. Ben mak tak ada cetak recet sekali. Padahal lagi dinak lagi kantang. Tibalah saatnya. Saya kau tak kermuk makomor. Sabar tukang becan gula. Tibalah saatnya.
Kok tinggal ngabaca kireng macam puisi je kok. Kok si ketel lo kopeng kok. Si mau makomo. Ya tak harap. Pajareng bahasa pangkung. Jadi kiban nengi pangkung kuncong. Di mana tukang bacan. Apa panjenengan ini? Nengi pangkung kun. Mau nengi pangkung jet atung. Persis can macam neman Burawi. Orang yang kok takut kada. Arwah pangkung, mun laku toron dari pangkung laku, abolong ben matua, jadi angkui boleh. Degi bang moja. Oh, matua. Apa jong? Me pola andi rokok. Sejak pagi tadi tenggula ampun tak rokok sekali. Jangan matua nak lu keadaan jong. Apa jong? Mi pula. Keng montai po jolo pok jolon ben matuan ben. Ya bahasa pangkung lain. Ngon pangkung ngaruh gila. Acara yang kelima. Yaitu nang gelo. Tak pikirin gula si bedai langkar ko si del gedul deh. Reng manggil kiai deh sekali an Jokop. Ko si ulangin dugale. Nang gelo sa bida-bida. Maksud ada budin guru game. Del gedul. Acara yang kelima. Ariat kok tak ada piden benteladan jangan. Namun teladan guru jet lakar poni ngak guru. Lagi keng bagus segala pembacaan kangku teladan mapan. Tak sampai betelebet je. Bodoh si betelebet. Aja betelebet makin ngalemar aja betelebet. Tak kok tak mampu nak potong. Bodoh dari berinta temu gula. Dia bukan manusia biasa. Ku palang jan kok. Jadi reng tuan nengi bakun sengyelan deh. Kau se bunga polanaan ani labeni manusia biasa. Mon sengko pas tang anak ipaung ke pangocak bukan manusia biasa. Billahin taren kok. Saboran lagi ai. Ampun keni ke gula rat maharat. Keni ke di gula anak keni ke biasa. Mula luar biasa bukan manusia biasa kan berarti tindatin jadi. Lah tadi coba gini ode. Damoylah. Berbahagialah. Yeah. Kau tinggal ngocak berbahagia jadi kau sih mengelet. Berbahagialah. Dia terlahir dari seorang ibu. Mata dari pan. Jeng jek lebur, dua bener, mama lah lebur ongko. Panggil kata dia adalah manggil dopa kata dua kata beriin mercon. Tuh bunga sih bapak. Tuh kiai datang gila, mi bedetok. Jadi. Ceremet. Tiba-tiba ada penobatan siswa teladan gila. Bunga sing ngening teladan. Lagi saya tak ngening neng. Ya Allah. Cek sombong napa adeng kok jan. Mujud 200 pada 200. Engkau saya mengak. Engkau mulai anak masuk nening dina mulai dari kelas 7 ya tak kelas 6. Siapa tak tahu rasa nungke ke tas pagu. Ambian tak apa magi tak ongken tenungkur. Tina. Bon. Jadi saya ngening ban saya tak ngening, saya toladan ban saya tak toladan, pokok saya ngaji neneng kantoh andren teti orang saya soleh-solehah. Amin Allahumma. Andren teti orang bagus kekepi. Andren oleh barokana guru nasatejana. Amin Allahumma. Terakhir ajar amal mangkin banika pengajian
Walaupun lah penting beda pangaji na tanggi. Iya jawab engki deh ya bola nembian mau jawab punten. Kang kok perasaan kana ilahi kan dalam ngojak engki kelu makila pembian tak pati soka neneng yaten torotina. Ki deh ya. Nggih, dadi malam mangken niki beda ki pangajian. Nggih. Sip. Walaupun siapri pengajian banika lebih mabe kata yang pembeng semirengaki. Lebih mabe ilmona, lebih mabe pangkat derajat, lebih mabe guleban panjenengan. Cek biasa aki ngabe segi sapa si abdi dia tu toronan sapa dari dima taosa. Lah penting beda pengaji karena dan guleban panjenengan bi kanjeng Nabi bakon ngaji mulai locot dari empenan sampai ken masuk kalau benglanda. Tina lah torot. Magila kiai kini, kiai raja, sepenting ngaji. Mun lakar tepak apa saya sambayaki, datang dari pasir abisaos. Pasir abisaos sing ngocah, mun ki se tepak si yocaki kala. Pukul nanang di dalam mate. Keluar dari pasir abisaos, tina mak raja, tina mak tengki, keng salah. Nyalente dari bengatua ban rukuru alif guru jagalah keng tak usah nyigenyian jagalah lagi apa nampak karena gula ban panjenengan ban Allah beri akal kok kama benini ke beni akal ni ke kanto jan kanjeng Nabi al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haq wal batil. Sekoca akal jabon kanjeng Nabi sebisa membedakan antara manusia ben keben lain ingki pani kepolan beda akal. Napa sekoca akal? Nurun fil qalbi, cahaya yang ada dalam hati. Ilmu saya paringin rukuru dan guleban para panjenengan zadaja, guru alif, guru madrasah. Guru seka di mabisaos abri pangartian de guleban panjenengan cekak dalam ate sekalaban pangartian panika bisa abite ki kem masih pantes ben kak masih tak pantes kem masih coba ben kem masih fokus nika akalnya tidak makila datang dari renggen nih ya kun reng bebeen ya kok enak ya lamba kok nyari tua enak ya mau tahu kan. Ya, bolan kau abela nyari tua ini nak. Ya. Bila hidayah aja kerja ke surga aja. Latin. Lagi. Ini makilah sahabat boy. Karena guleban panjenengan beri akal ban Allah. Mun bener mayu kalah, salah ayu je kalah. Pada ban saya keluar dari burin ajam. Makilah ponta arga ajam. Ki kala ka manusia si keluar dari burin aja mun pote bungkol tek amunyi tek kala makila keluar dari burin aja makila bungkol tek geli keluar dari burin nembihan mayu je kala dari burin ajam bungkol tek amunye kuring beri bebang ni sekonero nis kenesro muntahnya manjo kujen bulu beri matu tek potene buang tengku maki ke tengah muntah hilang geng segeli keluar di gula banembian je kuring lah maben jadi kuring muntah buang maki benceng genjeng nang Gelur aja kok beneking trongko iki dingagin kan anjong kurang ngak jadi ongku ben boleh urusan atorok bentak atorok ngerti bentak ngerti ini jangan mengiran tak gentong kaki ke siapi detu dan lagi pun merapak kaki ai kene kun ke haya kun ya dari dina ya dari lekung re lekung gula enak re atau lekung ya beban polan kun kiai gene pas orang tungdang nih pas tak ngerti jangan siapa mun marabu dari jauh marabu dari Jombang marabu dari Bangkalan marabu dari luar negeri sekali
Tahu kan luar nahri ban? Beni luar negeri beni luar nahri. Di luarnya sungai roh. Mbaan jadi. Ereken mun mah keluar dari jauh na kiai kondang, kiai selarang, pas deki pas idina bang ngerti kapi, jangan siapa? Iya beda tak itu mo. Ya, anjir. Mun kiai gini, abidatu pas tak oleh orang, mun kiai raja pas oleh orang, banyak saya tolong, jangan siapa? Hari beda tak itu mo je. Urusan atoro tak atoro sama rin bedel pengajian beni urusan manusia tak gantung kaki kini raja natan mun Allah kasokan si bagus orang ni ke beni reng alem beni kur beni tukang bidatu bane ma boleh gun tukang bidatu ma gun reng alem si bisa ngubah manusia kanjeng Nabi makhluk nomor setong lah paling cocok ke Allah mat tepa orang mat dia bagus setong orang tak mampu makanya jawaban Allah dalam Al-Quran innaka lan tahdiya man ahbabta mat ya keng tak ngari aja pangeran tak tahu je ngapa engko mayu je urusan jeriana mat innaka lan tahdiya man ahbabta baan mata bisa beri hidayah dak ka orang sejat lakar kaleburin baan baan seneng ka orang jeriai beteti yang bagus ban tak bisa jajan Allah walakin Allah yahdi man yasha Allah namung si bisa pareng hidayah dak ka orang si kencengen Allah kasokanin Allah mun Allah kasokan malam mangken dina magila tukang bidatu rengkene magila ta'alim tak masalatan mun Allah kasokan malam mangken apa kalaban sebab belengajan panjenengan hadir ke tempat Kak Dinto Allah kasokan nuronaki hidayah dak katantretan sebeda tempat Kak Dinto laju pameleren rah reng dudeng laju pebangsaten dari ada laju tak medesin apa dari ada pamelengin dari ada laju enggak apa dari ada mun Allah kasokan marin pengajian dek pada tireng bagus ke kepi teri paring dah bagus subhanallah jadi malam mangken nika pengajian terbada barokah nanti salawat serta salam hari ki ken khotbah ki kita mari je tahu je ada malah torotin di gule cetak nganggo tema dan nganggo cor kok je tema anu jabok panas umpo potong mau cor magi jabok angin ada bekun salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dimakan Nabi ampun abek taten gulaban berapan jenengan sedaja dari alam sepetang menuju alam setera dari alam kebutuhan menuju alam pangauningan kalaban badan dinul Islam atau peraturan nudi secara Islam hadirin hadirat para undangan sebutan kaulamul jaki sejam 6 menit ampun ora pompong mangken jaga nak mayu saja lecek jauh ora kok mun geraan gundaki kelma pekela mayu mujat ambu pompong la depak ka khotbah ya area sejam 6 menit lah jaga orang ungku ya iya mayu marin mun teng la depak mayu ambu ndak sekejap jaki mun paling seperapat lah anggap seperapat lah tina mage kun sakone pokon bedeguna nanti hadirin hadirat lanjut ki ora sakone aki hadirin hadirat para undangan sebutan golamul jaki bunga rasa dare dan golaban panjenengan ngabezeki nak potoh sampun berhasil bunga aja bunga lagi perak cek perak apa boleh saya ngening toladan saya ngening ranking saya ngening juara 2 juara 3 juara 4 bunga apa berarti reng tua makin berhasil beleng aja reng tua pas sekolah nyari ilmu tak tahu kaben aben tak tahu kanas panas tak tahu kejen ocon pemangkat terus berhasil ampun reng tua bunga kalau saya punya usul panjenengan bunga pantes panjenengan bangga pantes panjenengan perak karena anak ampun berhasil neneng madrasah gak dito panjenengan aduh
Tapi bunga naten gula ban panjenengan, perak katen gula ban panjenengan, bangga na gula ban panjenengan cek sampai betalebet. Lah cukup asokor ke Allah, paku besa ke Allah, pajan semak ke guruna, pajan semak ke kiaina. Apa napa? Karena perjalanan nak foto gula ban panjenengan, tak laki tak bini sing ngening neng tempat Kak Dinto. Perjalanannya bukan hanya sampai di sini, bukan. Kak Antoni ke awal dari perjalanan yang sangat panjang dek kena foto de gula ban panjenengan. Ani kemangken ki awal manggana je pika-pika ki syukur alhamdulillah gula ban panjenengan mon bisa syukur asakalangkong ka Allah, asakalangkong ka guruna. Bagus. Banggana gula ban panjenengan je betalebat apa napa? Karena nak foto gula ban panjenengan masih tahap awal. Karena tak sakoni orang sing ngening toladan ngening madrasah, ngening toladan ngening pondok, ngening toladan ngening lembaga depan ke masyarakat tak dadi barang. Banyak sing alim ngening pondok posa depan ke masyarakat tak keratu banyak. Benigun sitong dua. Sabeli kita tak ngening mangken, saya tak tahu rasa ngening sekali sombongan pakun lajur. Tak buambu si sombongan melolo, pasaper maki anak lah tak tahu ngening, anak tak pakun tak ngening ranking, anak pakun butuh. Jangan berkecil hati. Apa? Karena nak foto gula ban panjenengan bukan hanya sampai di sini. Perjalanannya masih jauh. Tak sakoni orang sebutu neneng pondok, tak sakoni orang sebutu neneng madrasah. Debak ke masyarakat panik ke paskaratu, debak ke masyarakat teti ulama raja banyak. Sep ngening ayu cek pika piaki, saya tak ngening jangan berkecil hati. Malah gula ban panjenengan, baik si ngening, baik si tak ngening. Dek budiaki panika, tambah pajan ngas teteh, belai nak foto gula ban panjenengan, bimbing nak foto gula ban panjenengan. Dek lemah akal, saya oleh barokah dari kuruna dari kiai ini sebenarnya tempat Kak itu. Apa? Karena paratu bentak paratu nak foto gula ban panjenengan tergantung barokah seeka oleh neneng i tempat Kak Dinto make pon madrasah napa ni gini barokah Kak Dinto sesangat eka buto nak foto gula ban panjenengan. Gulaan di anak lalemak untuk kelabaan kakapi. Tak tahu rasanya dan kaulah beda semuntuk 10 tahun, beda semuntuk lebih 10 tahun. Mulai dan kaulah memuntuk, mi tahu rasanya dan kaulah tanya kena foto, cong, ben ngening juara berempah, ping, ben ngening hadiah apa, ben ngening toladan apa enggak? Wallahi dan kaulah tak pernah tanya. Apa? Karena dan kaulah tak penting, urusan gini tak penting. Saya kabuto ni kakun barokah. Mula oleh barokah, insyaallah magilah butuh teti bagun. Ya teti orang roh. Mbak anjiri. Jabas lembaga ni kama gini jabas. Karena belum tentu makipun lembaga pada gini pas tak mencetak nak kana si andi barokah belum tentu. Panjenengan bakun ngabos kasih radio malolo. Kasih kuantitas apa di banyak santri banyak belum tentu kia. Mangkana panjenengan andi nak foto sabak neneng tempat Kak Dinto. Coba tak mun tak le oleh barokah na guru depan kiai na. Ajarkan nak foto gula ban panjenengan sebelum yang Kak dari tempat Kak Dinto. Guru na paling tidak ban kiai na sebisa ridho dak nak foto gula ban panjenengan. Enggak benih anu kau benih yang pekel ungkuan roh, mabaan jadi. Jadi yang ulantai pengening teladan kadang pas pekel, mun tahun lambat tang anak sing ngening teladan, satia benih tang anak, hari tak atil jagun, can siapa, mabaan jadi. Barokah nomor tong. Darah memontrolnya barokah karena waktu ni kebun malam.
Mamaan jadi. Engkau tak terpekil lagi engkau dah. Sepakun tersenyum rombian kagula tersenyum karena mau nembian tersenyum. Tentang teretan jadi engkau dah. Mah, enggi. Derem memondrole barokah pas seneng guru nah. Seneng ka panjenengan, seneng ka nak foto nah. Ikenal nak foto nah gula pun panjenengan, ikenal ring tuan nah. Insyaallah le barokah. Tak usah berak je. Derem majar keseneng nah. Pas emak. Ya gun motoros kopi melolo. Kopi rokok ibaros toros melolo. Endaren, guru endaren. Boloit, saya nggak yeping. Lah sakala lala setengah bulan roh. Pakai ibain pese maki kundu boloi buru. Nyemare bulan, ongkurang. Mun 100 mi banyak gelu. Sapolo lah. Sapolo. Salainnya sombongan si beda. Beri anak. Ya jong. Berapa kurun benak ke berapa? Kata lawak. Ya. Telo polo ya. Lah saka mun letak ben minggu kana sakalan sombek kan rasa gelu. Cek ka guru sing ajiciin anak si tak tahu rasa ada beri 10 kan. Dadi apa mun aja. Butuh ban. Tenglah beda orkes ku si teker mancung si nyawer. Ya. Persis bejong. Mun kate morek ya Pak, mun tinggal mun ka tanda apa ro? Bola ni pamasok ka neraka. Kusi bangga gelu. Mun ka guru 10.000 pikir tuh. Arya 10.000 banyak gelu. Ari deki apa kok sih beli rokok? Takar lomet peren si peluan si mikir. 10.000 pikir mulolo. Kadang beda si pekrempe. Habis ke kiai dina. Daripada nak kan riben kajian kiai. Ada mun siang, tai kenal aja dari luar aja. Cek kiai ngontop di dalam di saro. Ngambil zaki dari dalam. Ya udah tamu ya, insyaallah deh. Jangan benyai pekrempe di dalam. Dewa itu. Luar temu pekrempe. Aja bisa berempat ya. Wah, dan rugu-rugu nana baan mon siapa keluar tanang si kangan, tanang si kacir si tak tahu ah. Benijen begrempek, iya bocor bentak aja bis kakarai, mun aja bis kakarai benak agak deket muntai sosok jago jenko aja. Baan jadi, bede jompo, andi bese 100. Aca andi pese seket kaca habis ke kiai garai aca habis telo bolo du bolo ke beli bensin semulia nyari poro pada nih toko tak nemu nyari kesekanjaan poro pad tado si andi pese lembu sekali pada raja kepi dibudin lah foto sasa iya lati neraka kah lasan misan je kun seket kiai kaca habis ke kiai Allah firlahu ki badan kiamat kerja habis ke kiamat. Ben kiamat bae teku ta nang. Antos dulu. Pun apa kiai? Sosokan. Akan ben jadi. Sosokan. Bamak beda cabis beda sok-sok. Iya sih kapra. Ben kan gila nyari poro pani bebo. Marah, tak nyari todus. Ben jadi. 10.000 acacang lolo. Lagi nih pesan neng guru nah apa napa dan kalau mak adorong panjenengan kangkui mas seneng guru sari ridho guru karena cepon debuna Habib Abdullah Al-Haddad apa nikah derem malah ya lu kalau tin dia jago saya takar gelan ba ereken mon kiai bah tahu melolo mula lupa. Lu kalau je laku anong hari ki mikir ki. Mulai kelupain mah banjir. Jadi burung apa lagi tahu kok. Ya mah tak datang sekali ya apa sih. Ada apa? Pak Bung mas sombong ada orang.
Ceki buru apal kok. Oh, bilahi apal. Hilang marah. Ati hilang. Mungkin hilang ngujak beda. Lo gelo. Dabun Habib Abdullah nganika. Wa adarru syai'in 'alal murid. Wa adarru syai'in 'alal murid taghayyurus syaikhi alaihi. Ya, ngastetem yan. Wa adarru syai'in 'alal murid, paling bebejenah, paling belein, paling mudarat dek kasih tong murid, dek kasih tong santri. Apa sih paling bebeje dek ka murid? Apa sih paling bebeje dek ka santri? Caepon Al-Habib Abdullah Al-Haddad, taghayyurus syaihi alaihi, manabi kuruna kiyaena sengajar nengi tempat kak dinto sampai au berperasaan. Si asal lebur pas tak lebur, si asal seneng pas tak seneng, bebeje kana foto guleban panjenengan. Tinggi. Dabuna Habib Abdullah, walau ijtama'a ala islahihi ba'da dalika, andai kata muntinglah kadung itu kanin kuru ampon tuka, kuru ampon tak seneng, kuru ampon tak ridho, tina maika pieki, walau ijtama'a ba'da dalika, mun lamari itu kanin kuru, lamari ika beciin ban kuru, tikel pas akompol kapi masyayihul masyriqi wal maghrib, mulai dari cak timur tunya sampai kabun bara entunya, bagian reng alem dari bun bara kabun timur, di sabun timur di sabun bara, salah lah, dari serem mereka geng lah, bara atau ledesa, jam bianta ano, tina mah pas akompol sekali. Dari bun timur sampai kabun bara bagian reng alem, mata pak potra-potranya gula ban panjenengan si ampun ika pekelin kuru, lam yastati, tak mampu, tak kira teti barang. Wah marah, pas dari rumah, nguni ngaji dia, duh ya Allah, duh tak, cak mon satia. Kelura, muni kopet nanang dina ba ngalle ka barana. Muni kopet, mama tul kapan. Koi kopet ba nangis. Oh, siapa sih ngopet dong? Ke duha, ke samsud duha. Puh, nih gini ngopet tangan nak. Engkau mulai lamba mulai lahir sampai satiri ku tato manpit kopedan. Ngalejong. Takurangan madrasah saja. Takurangan langgar. Takurangan botuk. Ande pitong kali sehari potran sambian. Mun dari seyada lah namen racun. Kapiyoki selain jadi. Tina mai ngak na paringali mah. Tak mampu je. Dinara. Yalah tayang jeng boleh lah darap aja. Pokoknya penting mah dapat. Seneng iya tak seneng iya. Kok mantra ngurus jadi. Pokoknya penting moga-moga nak poton itu igari dan naben kuru. Jadi agun mangken ni tak ning pokol sakone aja. Teng le pokol sakone ngalle mun sadeja kerja. Mun ki kona dan gola akuru alif almarhum Kiai Haji Imam Nailakung, majadi dan gula, keng akuru, pakun terus mangken akuru. Dan gula telat, adan maurib tak ada bak langkar. Mari ngaji, mari bujang isa. Assalamualaikum. Kini kata tak wirid dan guru dan gula. Ki Haji Imam ni, langsung batu beda temor. Saban gula saya telat kena. Nung lah, cuk lah tahu lah. Hairudin. Kadintong. Dah makilaban madalat. Amain. Mundrang lambak kan jujur. Mun jadi aja, ya dah bisa aja. Amain. Ah. Patah tahu je adan.
Iki ngeding kayak ngamain depan burlebur. Mancing. Pengkes sarunga, pengkes ya. Bayar betes, bilahi ya sumpah aku. Pas saya lagi mancolin bi guru, saya lancong semeter deh roh. Pengkes, pahiyang gue bawan guru ya. Cerpat, dinak deh, melendang lagi. Mun santri kau nada remah, cepat tekar melendang jadi. Ya, gula lamba, mi tawa nangis, bilahi tak nangis dia. Beun jadi. Ya aku ni piar. Ya aku ni. Boleh okey boleh. Tamunya je jolor je kurang. Tak boleh je kering tua. Muntung tak boleh kering tua. Ada apa punjong? Pokol pak. Siapa sih mokol? Ini guru. Ada apa jang? Telat. Di mana dia pokol? Tes pak. Ya aku ni kena ngaji apa mun pancor sekali. Ya. Mun ring tua lamba. Mun ring tua setia. Apa jadi betes saja? Pokol pak benar. Buma mata kerja melendang ngaji dia. Itu tahu. Apa salah? Kok tak salah? Apa juga ni pokol? Dia mah benda guru pun tak salah. Pak pokol. Dia kan guru jadi gila pak. Mbak Anjir ya. Tak hijab je guru deh. Muni ngak dia deh. Ya kan setiap pada tahu kah hukum ke kapi. Magi yang tungteng tas gunung deh. Pakun tahu kah hukum. Amun dah iya deh. Ada kriminal deh. Silak mantelak matan. Kan kriminal ongku. Sapa abai mun mukol kau orang lain. Mak boleh kau orang lain. Kabini deh. Mun sampai alam pet. Beda bukti. Kriminal baku. Yokom baku. Hari mun ingat dia cong. Lapor ke kelebun. Lapor ke kelebun entar. Beda apa cong? Anak ya bun. Ibu kol bun ke sa'dud duha. Samsud duha. Bun ke duha ya. Ibu kol bun. Di mana saya bokol? Betes ya bun. Melendong. Iya aki leader aja. Puh. Ya kelebun apa ramu ni ngak jadi. Puh. Maria bening kuru mu ni ngak dia. Ya. Kau saya takar mau makomo. Bener na tadi kelebun nengok ya. Ya. Cek reng kuru tak lah pocur anan mbak ni pecot ben kuru. Tak lah pocur iba melendong ngak jadi takar keluar dada. Jadi berarti jadi oleh barok kalau kurun anan mbak enlat. De iya teti. Pajar. Oh, muni ngaria. Ngokom. Lala buraki bay. Aduh la saboran na bun njang. Engko tandi peses dia sigi bagan. Canseng kok. Bede kele bun ngaji dia. Ina mari ka bola malembu se ngoja dia. Kele bun de bening ngaji dia. Pada engkopen magi se tak nyocor. Pada anak nak poton roh. Ulan lambu tak nyocor. Dia Samsud Duha je tak nyocok ke kelebun saya semakin. Kok cet lakar. Di beriin kok cet kari cet labet bekano. Cet yang tos kok masalah. Mak pocur di masalah bah beda laporan ngak dia. Gencet masa dia. Gue letak di APC bun. Jangan kok. Labur kiongku. Laju pakai air dah. Pak alimin deh. Mula beda bukti melendang. Beda bukti mermer. Teku kiai, mulai labur ki ngaji. Mun tak ngakan kangkong. Telau bulan. Arendu keng iya. Mun la bengal ngokom guru. Laka pieki pamuntuk anak nembian. Ale kapuntuk sejeraja. Kita tahu rakok sekoja aja. Lah torotina ucap tibi jadi pak. Nah jadi timoga-moga panjenengan sebagai kanton itu ini bagi pun lain kene jangan orang tak masalah sepenting oleh ridho guru amin Allahumma hon dengan itu baik nyala mbul solah buat aku minta pada dia dikira baik palanceng aku nanun dia tindak aja deh
nyari bekak kun lagi. Laku ki kabuto di gula. Mangken di gula ki banyak penari malam konjengan. Aku dah. Kok sini serbine dah aku. Aku tak ada temu pun. Keng setia bakun menungguku di sana. Walaupun lamba kok ki pura camporo haram cetak cinta ke bini aku dah. Ilahi ya sumpah kok. Bini ki ya, tak temu bi gula nangis. Po, mai ngari orang laki ko ngara. Cok gula umur betul ekor. Bini ni ka umur montak 16 ni ka. Ngabusoki undukun. Mai ngak getot koco. Mangot songor dairo je lah. Emang ke nenten. Alhamdulillah. Pon, kan gato bay. Are mo ni tambahin boleh abid deki re. Tako mi gun sakoni ya. Maletarket. Pon sekali tu bisa os kesalahan kajang golangan kita. Berbeda manfaat apa? Termuka-muka nak sing ngajikan tutur-tutur alim kekapi. Tetia penerus dari perjuangan kanjeng Nabi kekapi. Amin Allahumma. Pon sekali tu bisa os kesalahan kajang golangan katopalan kajanggalan kata sosonan. Lu kudu jongkok ki mamari aja. Edim beda kiai ku kita mare ti nama. Aduh lah salbut lah. Kata sosonan. Gua ada pemakai tak itok sentuh kaki setia. Pamare gelu. Ari kiain jet palopan. Debak de malah. Iya, latina magila jar kalacer lah tak tahu. Jar kalacer. Patompok tibi gi patompok tibi. Pakai empok tibi. Mun bede saya pakai empok. Tade lah torot tina. Lah teti apa lah torot. Nih. Saborana pokon bay. Saborana. Tas ada jaga jangkolangan deh. Ya, terus makin terakhir pun jan. Terakhir ni ke doa. Benten doa. Dan kalau doa sudah pandai bay. Doa ni ka minta berarti gi. Allah manggana panjenengan deki. Doa ni ka tahan dengan batu datas. Jauh dari nikah. Daya. Renga doa ni tanang kun. Soal mata tu datas tambah jan bagus. Apa boleh pasang binangis kena lagi. Tanang gun ring minta deh. Mun tak bertajam bian. Pas entar ka kon tretan muhlis laku re, kakacong re. Ambian ku laku, main kol beluro. Entarin ka por de porsa. Pas neneng tani naro pas neneng daya. Caca torot tina. Mun bisa nangis sekoni. Tanya lagi, beda apa jo? Teku. Keng montai beriin, coba jangan gula. Ada patah nggak tuh datas deh. Monda iya, antar gak muhlis. Harusnya muhlis keluar dari dalam ngolok binin. Lele, dah apa kak? Lagi minyak apa? Ya, roke ya. Orang misam kita minta becet loh. Entah neng dia iya. Iya, geluro, enjak mak tahu roh. Bede posol nak kena. Ya, teti lor bolor. Makai beri roh. Mircat pakun jadi bede iya. Benian benereng baca salawat. Mun baca salawat lah kepiaki suara. Patak rat roh. Patak pegak dia tarap aja. Ya Rabbi, salam alaika. Paduan segala, alam badru. Bagus, karena gini kemuci kanjeng Nabi. Mau doa ke pangeran tak kopok. Tambajan lemah, tambajan bagus. Mak boleh ki aswara kajolok. Ya, saya kereta kaki dalam dadare, dalam mate. Pangeran tahu kok. Neng. Tahu sama tu. Amin ya Allah. Demak aban. Akhirnya demak kata selang ngeja. Bilahi ya sumpah aku. Oh, amin ya Allah. Demak.
Ya paling ke di atas na terokun. Ini benar. On laon. Amin. Papalan laon. Ije sok ngosok engkau ngeran. Mugi kata yang aja bang. Dula amin tung lebak lesok bola napit. Amin. Amin. Maju ci amain ci akil darban Allah. Amin. Keng montai pa jalobok colon man ya. Tengkuban seminggu ki setahun aki. Keng monta ngalotor maki ben kikikin. Iya peren ngoja amin. Amin. Nang lawan ki amin dan kok ninggo kok adu ase panda kok sedem kurang. Keng mau badeki pa bade sing ngoja. Amin. Billahi tawrono kok. Billahi ya sopa. Kok dina lama kita atu kiring dina. Lah coba deki pa ngoja. Amin. Bila doa din Nabi Adam ki. Cai pon kanjeng Nabi sahaba bae se maca doa Nabi Adam. Tak kira tahu rasan tetireng pakir, tak kira tahu rasan tetireng miskin selama audi dan yang itunya. Jangan bian bon, hosok iya tak hosok lah torot. Kau tandar mikirin jadi aja. Nyerengi lah nyerengi. Kengjet lah bagi, ini jadi tetireng miskin terus jadi. Kapiaki ala koban, kapiaki mun doa tak pada mana yang jadi. Baku tak bisa saja. Pak hosok dibigi. Gula mah mun ngajarin da tong-tong meta apal ki ya. Panjenengan pun maca amin jadi ka. Gula saya doa. Andarin ka terima bi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatina faqbal ma'adirana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa raddina bima qasamtahu lana ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa syukra ala al-afiyah wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wa taqabbal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.